u studio nam je došla jedna volonterka koja svojim dobrim dijelima usrećuje mnoge oko sebe i to već godinama. Iz Rijeke je stigla Barbara. Barbara, dobar dan. Bokiva. I dobro nam došla. Jako nam je drago da si danas s nama. Ti zapravo od malena pomažeš ljudima. Kada je to krenulo? Koja su neka tvoja prva sjećanja na takve lijepe stvari? Pa evo, stvarno pamtim od najranijeg djetinjstva, znači nekakav život u kući koji je uvijek bio okružen onako dobrim dijelima. Moji roditelji su bili takvi i tako su nas i odgajali, ali mislim da ta neka dobrota, onako jedno sjeme koje se razvije u srcu i koje valjda njeguješ i postupno razvijaš. Pamtim onako baš stvarno najraniju dob života kad sam već onako pokazivala te nekakve sklonosti da pomažem bližnjima, da reagiram na potrebe iz svoje okoline. Evo, neki ljudi koji me poznaju iz tog doba uvijek prepričavaju tako jedan događaj. Kad sam imala 4 godine, išla sam sa tatom u trgovinu i kupovali smo nekakve prehrambene namirnice. I ja sam ugledala jedno romsko dijete koje je bio negdje moj vršnjak. I vidjela sam da on pokušava nešto ukrasti, ali iz cijele te nekakve slike meni je bilo jasno da je on gladan, da on zapravo zbog toga krade. I tako sam se ja malo smucala među police, onako gledajući gdje on ide. I cijelo vrijeme mi je bila želja samo nahrani ga, moraš ga nahraniti. I kad smo došli na blagajnu, ja sam tatu pitala smijem li nešto uzeti, što je njemu bio totalni šok jer ja sam bila neko dijete, onako ponizno, mirno, nikad nisam ništa tražila za sebe, nikad ništa nisam pitala. On je rekao naravno da mogu i ja sam dograbila neke prve kekse koje sam našla. I tad sam počela trčati za tim dečkićem jer sam vidjela da on napušta trgovinu. A on kad je vidio mene kako trčim, onda je potrčao jače jer je naravno shvatio da je nešto ukrao. I u nekom trenutku sam ga ipak sustigla i evo to je nekakav susret kojeg i dan danas pamtim. Znači dvoje vršnjaka koji se gledaju u jednoj zapravo vrlo jasnoj zahvalnosti i suosjećajnosti. Sjećam se da je on čak i onako pustio suzu, a ja sam tad shvatila onu prvu poruku ljubavi, šta stoji iza te dobrote koju činiš nekome. To je da ja njega uopće nisam nahranila tim keksima. Poruka je bila da zapravo neko je s njim, neko razumije njegovu patnju, njegovu težinu. I druga stvar koju sam shvatila iz tog događaja je da od malena apsolutno zaboravim na sve okolnosti, nekakve stvarnosti u kojoj se nalazim, jer samo razmišljam kako pomoći drugom. Evo tako, u tom trenutku ja sam zaboravila da sam ja pobjegla mom ocu i da zapravo to nije neka moja tipična reakcija i da će se on vjerovatno zabrinuti, ali to srce koje valjda se tako upali, taj trenutak, onda ide samo za tim da napravite drugom dobro. Ali tati si se vratila i sve na kraju prekrasno završila. S obzirom da si već kao tako mala djevojčica imala osjećaj za ljude koji su u potrebi, jesi li po tome bila onda drugačija od svojih vršnjaka? Ja to tad nisam kužila. Evo, mislim, jednostavno nisam bila toga svjesna. Sjećam se jedne tišine u jednoj dvorani koja me zgrozila. Zašto su svi utihnuli zbog jednog mog postupka? Primala sam se u 1. razred osnovne škole i pritrčala sam zapravo jednoj djevojčici koja je imala cerebralnu paralizu. Smatrala sam da je to tako važno, prozivaju nas u ta razredna odjeljenja, svi se osjećamo posebno i samostalno i odlazimo u tu vrstu da bi krenuli u školu. A ta djevojčica je morala doći s mamom jer naravno nije bila u stanju sama doći do te vrste. I ja sam njoj pritrčala, odnosno prije toga sam molila cijelo vrijeme Boga, molim te prozovi je sa mnom u razred. Evo, ta se želja ostvarila i došla sam do nje. Sjećam se tog žamora koji je utihnuo i poslije su pričali kako je to bilo tako nešto posebno i veliko. I uopće ne mislim da je to nekako vrijedno divljenja. Ni dan danas ne mislim da je to nešto na šta bi trebali onako davati nekakvu hvalu, ne znam, to nekako veličati. Mislim da je to potpuno normalno. Mene je čudilo da niko drugi to nije pomislio. Apsolutno. Barbara, nismo samo spomenuli koje je tvoje danas zanimanje. Zapravo si svoju struku odabrala prema tome što si osjetila još kao djevojčica. Je, to je nekako bio prirodni slijed. Dakle, ja sam danas profesor rehabilitator i art terapeut i tako evo bavim se sa radom sa djecom s posebnim potrebama, s njihovim roditeljima, možda najviše sa djecom sa autizmom, ajmo reći. Ali da, to je neki moj put, iako evo to se nekako širi i na nekakav dio i duhovnih pomoći i savjetovanja, ulaska u obiteljske domove, među ljude koji su u krizi i tako, evo, to je dosta prošireno. Ali taj nekakav dobročiniteljski dio, evo, nekako ne zakidam ni kroz taj posao. Trudim se da 20 do 30% svojih terapija poklanjam za one koji su u potrebi.
Tako da evo, svima su otvorena vrata, a nekakve situacije recimo iz vikenda u vikend, stalno primam nove obitelji koje neće imati priliku ući možda u uslugu terapije, ali pomognem te obitelji, znači roditelje, djecu savjetujem, observiram, poslije superviziram i evo to nikad ne naplatim. Nekako gledam da ja sam nešto besplatno primila od Boga i eto to besplatno želim onda dati i drugima. Svaka čast. A ti, Barbara, i u svom, dakle, i poslovnom i privatnom životu pomažeš drugim ljudima, ali ne samo kroz svoj rad i osjećaj, već organiziraš također razne humanitarne akcije. Jedna od istaknutijih je bila ona za djecu sa autizmom, pa postoji i pjesma Kišni ljudi. Da, to je vječna pjesma, nikako da i ljudi zaborave. Da, Kišni ljudi, evo, ponosna sam na to, lijepi duet sa pokojnim glumcem Galijanom Pahor. Pa evo, to je bila nekako, kako bi rekla, naslovna pjesma za cijelu akciju koja se radila za djecu s autizmom. Napravila sam stvarno niz akcija i niz koncerata, sigurno jedno 8 koncerata, onako baš većeg obima, ajmo reći, onako trudila se oko toga da se čuje taj glas. Evo, to je baš nešto što smo diskutirali prije emisije, kako svi bi mi htjeli ostati u svojoj skrovitosti, jer ovo sve što radimo, mi ne radimo iz nikakvog interesa, samo iz čistog poriva da pomognemo drugome. Ali evo, ti mediji nam ipak nešto znače, jer prisiljeni smo na taj način ipak napraviti jedan odjek da kažemo ljudima i vi možete pomoći. Evo, pomozite. Apsolutno, svi mogu pomoći i svi mi ovdje u studiju, vjerujem, i većina naših gledatelja pred ekranima vjeruje da svi mi nosimo nešto dobro u sebi. Kao što kroz cijelu emisiju zapravo govorimo, svako od nas može nekome pomoći. Barbara, ti si divan primjer toga, od malena za blagdane dovodiš svoje vršnjake kući, na ljetovanje vodiš ljude kojima vidiš da je pomoć potrebna. Podijeli to s nama, nekoga ćemo sigurno time inspirirati. Da, znači dovodim svoje vršnjake kući, ali to su osobe sa posebnim potrebama. Evo i tako već dugi niz godina, 15 godina se zapravo onako trudim i brinem o jednoj osobi s intelektualnim teškoćama koji je stariji od mene. I ne znam, uvijek nekako gledam to blagdansko vrijeme, nekako omogućiti onima koji nemaju obitelj da osjete malo taj duh blagdana. A jednako tako i odmor. Evo, čuli smo puno o tome kako izgleda ta dobrota, koji su to kanali kroz koje možemo pomagati. Jedan vid tog pomaganja je i odricanje vlastitog vremena, znači i svog odmora. Evo, ja za godišnji odmor uvijek nekome pokušam priuštiti to da i neko drugi doživi radost. Pa evo, tako sam i ovo ljeto vodila 2 djevojčice čije obitelji ne bi mogle priuštiti njima odmor. A ja sam bila potrebna odmora, ali evo, to je tako. Evo, veća mi je bila želja njima napraviti zadovoljstvo nego da samo isključivo ugodim sebi. Barbara, nismo spomenuli tvoju obitelj, a svakako moramo. Dakle, vas je 6 braće i sestara. Kako je bilo odrastati u takvom okruženju? Još si ti najstarija. Odlično, trebaš samo slušalice pa preživiš u domu. Ne, lijepo. Stvarno smo jedna onako humana obitelj, barem nas tako doživljavaju. Evo i dan danas po 3-4 ručka izlazi iz naše kuće svakodnevno za one koji su u potrebi. 30 godina smo hranili jednu ženu i njenu djecu. Odhranili smo i odškolovali jedno dijete koje je bio vršnjak mom bratu, cijelu osnovnu i srednju školu, i njega i mamu, i tako plaćali se od liječenja nadalje šta god je bilo potrebno. I evo, tako smo nekako svi nastrojeni ka toj nekakvoj humanoj varijanti. Jednostavno, to je nama normalno. Evo, mi ne znamo za drugačije. Bravo. Onda smo, ne znam, godinu dana jednog beskućnika uzeli k sebi i tako, evo. Zapravo, kako bi rekla, stavljamo se na službu Bogu i surađujemo s Bogom na način da smo odskočna daska onima koji ne mogu drugačije u nekom trenutku. Svaka čast. Svaka čast. Vjerujem da i tvoji i braće i sestre govore jednako kad je o dobroti riječ. Evo, Barbara, Josip je na samome kraju rekao da ljude samo treba pitati i pokazat će dobrotu. Slažeš li se s njim? Da. Kratko i jasno. Tražite i naći ćete, kucajte, otvorit će vam se. Ja mislim da da. Nekad neke treba samo možda malo potaknuti. Ja sam samo obična žena. Evo, to nisam dobra žena, ja sam obična žena koja želi pomagati. Ako moj primjer može nekom pomoći, to je super. Treba malo pikati druge. Apsolutno. Nemam što nadodati. Mislava je Barbara Senka. Hvala vam najljepše što ste bili moji današnji gosti. Hvala vam što širite tu dobrotu. Dragi gledatelji, budimo svi samo dobri. Do sutra. Lijep pozdrav.